Mwiriwe neza mwese mukomeje gukurikirana amakuru ndetse n'inkuru za Afrifame TV. Reka twizere ko aho muri hose mumeze neza. Ingabo z'u Rwanda zirakataje mu kurwanya imitwe y'iterabwoba muri Mozambique. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda RDF Colonel Ronald Rwivanga yemereye Kigali Today ku mutwe w'ingabo z'u Rwanda zatangiye kurwanya umutwe w'iterabwoba ugendera ku mahame ya Kisilamu muri Mozambique. Mukomeze mudushyigikire mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha. Umuvugizi w'ingabo z'u Rwanda avuga ko imirwano yatangiriye mu gace kitwa Palma mu majyaruguru ya Mozambique hafi y'umupaka wa Tanzania. Ibikorwa by'ingabo z'u Rwanda muri Mozambique bimaze icyumweru, zikaba zigeze mu gace kabarizwamo abarwanyi b'umutwe ugendera ku mahame ya Kisilamu benshi bakeka ko ari Al-Shabaab yahagabye amashami. Ingabo z'u Rwanda zageze mu ntara ya Cabo Delgado kuva tariki ya 15 Nyakanga 2021. Naho tariki ya 20 Nyakanga 2021 zatangiye ibikorwa byo kurasa inyeshyamba hitwa Afungi mu gace ka Palma. Ahari uruganda rutunganya gaze rusanzwe rwarahagaze kubera umutekano muke watewe n'izo nyeshyamba. Colonel Rwivanga yatangaje ko inyeshyamba zimaze gusubira inyuma zerekeza mu majyaruguru ya Mozambique zisanga umupaka wa Tanzania. Icyakora yirinze gutangaza imibare y'abamaze kuyigwamo. Ibinyamakuru byandikira muri Mozambique bivuga ko ingabo z'u Rwanda zatangiye imirwano mu gace gato kazwi nka Kiyonga. Imirwano yatangiye aho Palma nyuma y'uko ingabo za Mozambique zibanje kwimura abaturage batuye Ifungi bajyana Kitunda, ahafatwa nk'inkambi y'abantu bakuwe mu byabo n'imirwano hafi ya Palma. Kuva tariki ya 12 kugeza tariki ya 13 Nyakanga 2021, inyeshyamba zateye ahitwa Jumbi, agace kari mu birometero 13 mu majyepfo ashyira uburengerazuba bw'umujyi wa Palma, ku muhanda ugana Mochimboa de Praia, bituma ingabo za leta zitangira kumenyesha abasivili batuye mu duce turi hafi y'umujyi wa Palma, Jumbi, Makongo, Orumbe, Monjani ko bagomba kugeza ku ya 19 Nyakanga bamaze kwimukira Kitunda. Ingabo za leta zabwiye abasivili ko bagomba gutegereza ibyavuye mu gitero cyagabwe n'ingabo za leta y'u Rwanda muri ako karere kugira ngo bashobore gusubira mu ngo zabo. Babujijwe kandi kugenda mu bwato mu mazi y'inyanja bagana mu majyepfo ya Pemba bakomeza ibikorwa byo guhunga, hamwe n'inzira zo ku butaka mu burengerazuba bwa Negade. Ibinyamakuru byo muri Mozambique bivuga kandi ko ingabo z'u Rwanda zifite ibirindiri na Gade kandi abantu bimiwe bahageze. Batangaje ko ingabo za Mozambique zishe abantu 15 bakekwaho kuba inyeshyamba zafashwe zishaka kwambuka uruzi rwa Ruvuma muri Tanzania. U Rwanda rwohereje abasirikare 700 n'abapolisi 300 mu bikorwa byo kugarura umutekano mu majyaruguru ya Mozambique, ahari haribasiwe n'abarwanyi b'umutwe ugendera ku mahame ya Kisilamu mu ntara ya Cabo Delgado. Murakoze, mukomeze kudushyigikira mukanda like na subscribe. Imana ibahe umugisha.